Siyabingelela kakhulu bazalwane nonke egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Nonke babukele emakhaya. Siyajabula kakhulu ukuthi ke siphinde sithole leli thuba lokuthi sibe ndawonye. Sizohlanganyela esidlweni sezwi likaBaba uNkulunkulu. Sikhulume ngombuso wakhe nangentando yakhe. Nangalokho akufisayo empilweni zethu. Siyabonga kakhulu, siyanibingelela egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu nonke abazalwane ngemkhuleko. Labo ke abayinikeza ithuba lokuhlola umyalezo mase bewuzwile bayizwini likaNkulunkulu bacela umoya ingcwele abasize. Bese bayawukhulekela futhi umyalezo ke ukuthi ke uhambe ufinyelele kubantu bonke. Siyabonga futhi kulabo abawusherayo ngegama lenkosi uJesu. Siyabonga futhi labo ke abasiphendulelayo uma kukhona imibuzo ekhona, uma khona ke mhlambe ke ungaboni ngasolinye kwabanye laba abarespondayo kahle babaqondise ngokwezwi kaNkulunkulu. Siyabonga, sibonga konke bazalwane. Inhloso enkulu lana kusekhona mhlambe ke ukuxabana nokuhlukana, kodwa ke inhloso enkulu kufinyelela ebudodeni obupheleleyo, sivumelane ngokwesifundiso sika Kristu Jesu. Kanjalo futhi ngentando nangecebo lonke likaNkulunkulu liphelele. Inhloso ileyo. Siyabonga kakhulu bazalwane. I-channel inhloso yayo iGeocras Networking Embassy leyo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyacela ke futhi bazalwane noma yini enizwayo mhlambe ungasheshe mhlambe ucommente, mhlambe futhi ungasheshe ujump into conclusion. Siyacela ukuthi unikeze ithuba uthandaze. Mhlambe mawungenzeka futhi uphinde ubuyele kuyona uyilalele, uphinde futhi ubuyele kuyona uyilalele, mhlambe usungakhomenta ngoba kuyenzeka into uma usayizokuqala ifika ndlela thile endlebeni yakho. Masubuyela kuyona uthi hayi man usuzwa ngeindlela, mawubuyele wesithathu usuzwa ngeindlela. Siyacela ke egameni lika Jesu noma yini bazalwane sipostayo la nikhulekele egameni lika Jesu. Inhloso yethu ukuthi sibe munye, sithandane ngothando luka Kristu. Umyalo uJesu asishiye nawo lowo ukuthi sithandane ngegama lenkosi yethu Jesu. Sonke sihlambuluke sibe ngcwele silungele ukubuya kwenkosi yethu Jesu. Namhlanje ke bazalwane ke kunobufakazi sizobuzwa ngomntwana kaNkulunkulu. Sizocela ukuthi abingelele bese zisho igama nesibongo nendawo avela kuyona egameni lika Jesu. Kodwa ke useke wavela la kwiTheocracy, kodwa ke siyathanda ukuthi azisho bazalwane abingelele egameni lika Jesu. Nceke Nkosi, siyabingelela baba kwaTheocracy. Amen, amen baba, siyabingelela. Ngiqale nje ngokubingelela wena baba. Siyabingelela baba uSibiya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sibingelele ke nomphakathi wonke nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu nabo bonke abasemakhaya okuzofinyelela kubo lomlayezo. Siyababingelela bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyavuma baba. Igama lika Jesu Kristu malibongwe. Ubani ubaba ke mhlambe kulabo abazobe bembona okokuqala kule video? Baba enimbonayo ke uSithembiso Khanyile, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe nomphilelayo uJesu Kristu inkosi ovela endaweni yaseMtubatuba esigodini sakwaMsane. Siyabonga. Umtubatuba ukhona ke bazalwane la eKZN ngoba sibuka abantu even ngaphandle kweSouth Africa. Umtubatuba ke indawo engaphansi kweKZN iprovince. Siyabonga baba uKhanyile egameni lika Jesu. Siyajabula ukuba nawe ke namhlanje la kwaTheocracy. Sifisa ukuzwa ke baba mhlambe ke ngenzeka sikhohle egcineni bangasayitholanga inombolo abazalwane mawukuthi mhlambe lokho ozokusho bafisa ukwazi mhlambe kabanzi indlela athile kuvuka imibuzo. Ake sisho nje eqaleni in case egcineni mhlambe uthola ukuthi bayi inombolo yami ke bazalwane ibizeka kanje ithi 083 86 6660. Siyabonga bazalwane. Cha ke sicela ukunikeza ithuba ke baba ke lokho uNkulunkulu akubekile enhlizweni yakho. Esikholwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusiza impilo zethu sonke ngakho egameni lika Jesu. Amen. Amen. Bazalwane nje ubufakazi engizobuthula
ubufakazi bempilo yami isasuka nje ekuqaleni ngimukele umoya oyingcwele ngokungaqondike ngase ngithunjwa isitha. So ngizofakaza ke ngokuthi umoya oyingcwele wafika kanjani empilweni yami futhi yini eyangishaya ukuze ngigcine ngithunjwa isitha ngokungamqondi umoya oyingcwele. Kakhulu ke ngifisa ukuthi ngikuvezele abantu bonke abalalele lo mlayezo ukuthunjwa kwami, ngithunjwe isitha ukuthi sasingithumbe endlelani futhi ngasizakala kanjani. Amen. Ngaphambi kokuba ngiqale ngajabula ukuthi siqale ngizwi elapha elifakazela ukuthunjwa kwami ukuthi sibaningi esibambeke kulokhu kuthunjwa futhi sibaningi esidinga ukusizakala kukho. uMathewu chapter 7 from verse 21 siya ku-25. Yeah, bazalwane ke siyafunda egameni lika Jesu. Matthew chapter 7 verse 21 to 25 fundeka kanje. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi, Nkosi abaya kungena embusweni wezulu. Ilona lela ngithi. Yebo Babylon. Kuphela owenza intando kaBaba osezulwini. Verse 22. Abaningi bayakuthi kimi ngalolo suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Ngalokho yilo nalowo owezwa lawa mazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Layithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imimoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe yidwala. Bantu bonke emakhaya okufinyelela kubo lo mlayezo, leli vesi ke lifakazela ukuthunjwa kwami. Bengingomunye ke abangena khaxa kuleli vesi. Bengumprofeti, ngisebenza ngegama lika Jesu Kristu, ngikhipha amadimoni, ngilapha abantu ngegama lika Jesu Kristu bephila, abangabathola abantwana bebathola, abangayithola imisebenzi beyithola, abalahlekelwe impahla noma bulahlelwe imoto uzoyithola. Konke ngikwenza ngegama lika Jesu Kristu, kepha ngingaboni ukuthi ngithunjiwe. Ngizoqala ekuqaleni ke ukuze sihambisane. Indaba yaqala ngo-2009. Ngo-2009 ngangithi nje mangilele ebusuku, njalo mangilele ebusuku kube nezwi elikhuluma nami. Lithi izwi kimi, ngingumoya oyingcwele. Ngizile kuwe ukuzokufundisa lencwadi oyiphethe. Mangithi ngiyabuka esandleni sami ngiphethe iBhayibheli. Kulo mzuzu ke bazalwane ngangingazi lutho ngeBhayibheli. Hayi, ngivuke ngakangifundisi. Ngibuze ukuthi hawu lencwadi lene bengiyiphethe ngiyithathe phi ngoba anginalo kwaBhayibheli. Ekukhuleni kwami ke bazalwane ekhaya bebengamaNazaretha, so umkhulu nogogo nje kuphela kade bengamaNazaretha, futhi nakhona ke thina abazukulu singagxilile ekuthenini siye enkonzweni. Umkhulu kuphela wayikhonza. So ngiyiboneke ngiphethe iBhayibheli ephusheni. Hayi ukuthi nangakusasa futhi ngiphinde ngibone elinye futhi iphupho ukukhuluma izwi lithi ngumoya oyingcwele ngizokufundisa ngale ncwadi oyiphethe. Mayithi ngiyayibuka futhi esandleni ngiphethe iBhayibheli. Hayi bese ke engivulisa ipage ekungifundiseni kwakhe wayengitshela ngepage mhlawumbe ethi angivule ku page 134 ngenze isibonelo. Ngivule ku page 134 ngifunde bese yabuya ngakusasa ezongichazela ukuthi le ncwadi obuyifunda ichaza ukuthini. Kuthe emveni kwalokho ke ngagcina sengilijwayela lelizwi, lifika njalo nje ngosuku lingifundise mengabe weqile mhlawumbe kuzokweqa usuku olodwa noma insuku ezimbili. Okay. Kodwa zayingiqi zibe ntathu. Kuthe kusuka lapho ke bazalwane wabe sengitshela ngakho konke okusuke kuzokwenzeka osukwini.
uma ngabe ngizovuka ngakusasa engichazela ukuthi kusasa usuku lwakho luzoma kanje, yonke into asuke ishilo athe izokwenzeka ngakusasa yenzeke ngempela. Lelizwi lisuke likhuluma nami, ngagcina ke ngilijwayela lelizwi, sagcina nje impela sesingabangani nalo, sengazi nami ukuthi mangilala kuzofika izwi likhulume kanjena nami. Okay. Kuthe kusuka ke bazalwane sengijwayele lo mpilo yokuthi mangilala vele kusasa ngiyazi ukuthi kuzokwenzakalani. Ngithi mhlambe yaphela inyanga kuya kwezu2 ngiphila nje lo mpilo, kunizwi lokhu likhuluma nami lingidirector, kunizwi likhuluma nami lingitshela ukuthi kokwenzakalani, lingixwayisa makukhona into wrong ezokwenzeka, kwenzeke njengoba kunjalo. Igama lalo lelizwi lalibiza ngomoya ongcwele. Hayi, kuthe kusuka ke bazalwane, angixoxi le ndaba, indaba nje yami ngedwa nalelizwi. Kuthe kusuka lapho ngabe sengibona iphupho ke manje. Ngiphupha ngihamba emafwini phezulu, ngihamba phezulu kwamafa amhlophe. Mengihamba phezulu kwamafa amhlophe bese ngibona amadoda amane eqhamuka eza phambi kwami ngizohlangana nawo lamadoda. Bese lamadoda ayangivimba bese ngiyama. Lamadoda amane eyodwa yawo ayibonakala ebusweni, yakhazimula njengelanga. Bese kuthi la amanye ayabonakala ngabantu nje njengathi angabantu abamnyama njengathi nje, abukeka njengathi muwabheka. Isithi lokuqala indoda, ngizile kuzokusiza kulokho othunywe khona. Bese ngithi mina kule ndoda, hayi ayikho mina into engithunywe yona. Bese kuphendule isibili ithi, nami ngizile kuzokusiza kulokho othunywe khona. Nayo lesibili futhi ngiphendule ngezwi elifanayo ukuthi hayi akukho engithunywe khona. Phendule yesithathu ithi, nami ngizile kuzokusiza kulokho othunywe khona. Yeah. Ngase ngiphendula futhi nayo lesine ekhanya njengelanga yangakhuluma yona. Sengiyayibuza ke le nenye ukuthi ningobani nina? Yaqala ke lokuqala yathi mina ngingumose. Lesibili yathi mina ngingu-Eliya. Lesithathu yathi mina nginguJakobe. Ngase ngithi pho nizongisiza engithunywe kukho, ngithunyweni? Kwase kuphendula ke le ekhanya njengelanga yathi, mina nginguJesu Kristu Inkosi. Buyela emhlabeni uyokwenza engiyakukusho kuwe. Ngithe ngisafuna ukuyiphendula ke lethi nguJesu Kristu Inkosi ekhanya njengelanga ebusweni, yavele yangiphephetha ngomoya. Mayingiphephetha ngomoya ngabuyela emhlabeni, ngayibona sengisemhlabeni. Ngakhathazeka ukuthi awu, lamadoda lawa ayiseyangiphephetha manje, ngiphephethwe kodwa ile ekhanya njengelanga. Yangiphephetha manje ngingakayizwi indaba yabo ukuthi ngithunyweni futhi yini le abazongisiza kuyo. Ngithe ngisakhathazekile kanjalo ngase ngiphaphama. Ngiyakukhulula baba ukuthi makhona office ukubuza abazalwane noma balalele usihambisana. Makhona lawo obona kahle ukuthi mhlambe hayi. Alright. Bazalwane kuthe kusenjalo ke yaqala indaba manje. Lelizwi ekusuku alimile liyaqhubeka. Lithe lelizwi saxabana ke nalelizwi ekusuku elibiza ngomoya ongcwele, lithi balifike kimi lithi ngomoya ongcwele bese likhuluma lokho elikuzele. La seliqala ke la ngifundisa ukuthandaza. Ngase ngilitshela mina lelizwi ekusuku ukuthi no, mina angikwazi ukuthandaza. La selithi akunankinga ngizokufundisa. La seliyangifundisa ke ukuthi mangikhuleka angibize igama lika Jesu Kristu noma ngibize elika Jehova Sebawothi, kodwa kakhulu angibize elika Jesu Kristu. Hayi ke nangempela ke ngithi mangithandaza ngibize leli gama ke lika Jesu Kristu, ngilifake nelika Jehova Sebawothi, kodwa kakhulu ngigxileke elika Jesu Kristu njengomyalo walelizwi likhuluma nami kusuku. Okay. Kuthe kusuka ke lapho selingifundisile ukukhuleka lelizwi liqhubeke lingitshela ukuthi ngakusasa kokwenzakalani kanjani. Hayi, la esixabana khona ke nalelizwi sixabana lapho khona selithi kimi kunomuntu wesifazane ogulayo emzini othile, lingilayele umuzi ukuthi ukuphi lo muzi lo. Lithi kunomuntu wesifazane ogulayo, hamba umkhulekele lo muntu usalele izinsuku ezi3 ukuthi ashone. Hamba umkhulekele aphile. Mangivuka ekseni mina ngithi mina hayi kanjani manje,
ngiyokhulekela umuntu ogulayo ugulela ukufa useleze insuku ezintathu ngirevise lelizwi manje ade likusho hayi ngingayi mina ukuyokhuleka futhi ngayinaki leyo nto kudlula izinsuku ezintathu ukuthi ngosuku lwesine sithola umlayezo ekhaya ngoba lo muzi ababengilayela kuwo wawuseduze nasekhaya sikafana ukuthi umakhelwane kodwa ayiduze kakhulu yes kuzongena ireport ukuthi sibanibani useshonile ivele ngidle lento kuvele nje gqame kimi ukuthi hawu izwi likhulumile kimi ukuthi emzini othile kunomuntu ogulayo sale izinsuku ezintathu ayingikhathaze lento ithi sangikhathaze lonto emva kosuku olulodwa bese libuya lelizwi lithi lo muntu oshonile igazi lakhe liyobizwa phezulu kwesandla zakho ngoba ufe ngenxa yakho kufana nokuthi nguwe ombulele ngoba ngishilo ukuthi hamba umkhulekele aphile wena wangayo bese ngiliphendula lelizwi ngithi mina hayi angaze ngibulale umuntu mina ngithi ngisafuna ukuqhubeka ngiliphendule ngiphaphame bese ngiyayibuza ngithi kwenzakalani kanti manje sengiyaqala ke manje lelizwi sengifisa manje ukuthi sengathi ngangabuya manje kusuku ngoba engathi akusahambi kahle manje mengabe selithi mina ngumbulali ngizazi kahle ukuthi angibulalanga hayi udlule bazalwane ngithi mhlawumbe amaviki amabili mangaphosisi kodwa ayiphelanga inyanga liphinde lelizwi futhi likhulume nami liyaqhubeka liyakhuluma kulezi ezinye insuku kodwa lokho engisho ukuthi udlula amaviki amabili ayiphelanga inyanga ngoba la selilethe futhi imessage efanayo lithi kimi hamba uye emzini othile phisha kwetiyela kunendawo ke ngapha eMtobatoba ekuthiwa ise big time ingilayeleke lelizwi lithi hamba endaweni ethile kunomuzi othile kunomama lapho ogulayo ufika umkhulekele usalelwe iviki ukuthi ashone ukuphila kwakhe kusezandleni zakho mangiphaphama futhi ekusuku ngithi mina nakho ke futhi lelizwi kanti lingizweni lingifunani lelizwi hayi ngingayi mina bazalwane ngingayi kuphela iviki kuqala iviki lesibili siza umlayezo ukuthi kushona umama othile emzini othile kuphinde futhi kubuye njengoba kunjalo ke mthawu Nkosi kanti kwenzakalani ngilale mangilala libuye lelizwi lithi na lo mama ushonile igazi lakhe liyobizwa phezulu kwezandla zakho ngithi mina kanti walokhu uthi igazi labantu liyobizwa phezulu kwezandla zami ngingabulalanga umuntu kwenze njani lithi ngikuthumile ngathamba ukukhulekela abantu besinde bephile ngakulayela ukuthi bakuphi ngakufundisa ukuthi kukhuleka kanjani wena awuyi ngakho igazi labo liyobizwa phezulu kwezandla zakho hayi saxabana kanjalo ke bazalwane nalelizwi masixabana ngiqaleke ngixoxe indaba manje le ndaba belokhu nje ikimi ngedwa nalelizwi sengiyazi ukuthi ngakusasa kuzokwenzakalani lelizwi ngiyathanda kodwa saxabana lapho meselithi mina ngimbulali hayi bese ke bazalwane ngiqala ke ngixoxe indaba ekhaya njengoba injalo njengoba sengixoxele nje nani ngilande ekuqaleni bese bethi ke ekhaya unomoya udinga ukuthola umuntu onomoya futhi njengawe ekusize kulenkinga obhekane nayo hayi bese ke ngibuza ekhaya ukuthi mhlawumbe ngokwazi kwenu njengoseluleko senu njengabantu abadala ubani ongangisiza base bathi hayi lento yakhe izwakala inomoya wokuthandaza sengathi ungathola umuntu oyinazare osebenza ngomnazaretha osebenzisa amanzi ekuchazele kahle ukuthi lento yakho ungasizakala kanjani hayi kwaba khona abanye abathi hayi kumele uye esontweni uyokhonza unesiphiwo sikaNkuluNkulu hayi ngiwathathe ke ama message amabili abangitshela wona bese kuthi le eyokuthi kumele ngiyesontweni ngibuze ke kwabasontayo ke manje ukuthi esontweni kusuke kiwelani yini enisuke niyele esontweni bese bangitshela ke laba basontayo ukuthi hayi sisuke siyomukela uJesu njengenkosi nomsindisi ebe inkosi yethu ephile kithi mebe ngitshela kanjalo ngavele ngabona ukuthi kusho sengilate sebemqedile sebemthathile mina kusho vele ngoba ngizoya manje vele baningi abantu abasontayo usebemthathile uJesu mina ngisazothola bani ngeke usamthola ngisamthola mina hayi baba isona sizathu ke lese sangenzanga ngayo inkonzweni ukuthi ngilate sebeyithathile inkosi okay yeah ayi ngangaya ke esontweni ngaleso sizathu
bese ngagcina ke ngithatha lesi sokuthi kushuthi angivele ngifuna umuntu osebenza ngokuthandaza ngiyofuna kuye usizo ngoba lo esontweni vele sengilate hayi bese ke ngicela ngibuyele ekhaya ngithe ngivela ningilayela umuntu ungachaza ukuthi lokho ke esontweni angisayi ngobani sivele sengisithathile isinqumo sokuthi kushuthi kumele ngiye kulo osizayo hayi bengilayeleke ukuthi ukhona umunye ubaba ngicela ungamusho isibongo sakhe ophesheya kwemfolozi yes ophesheya kwemfolozi ngaya ke kulo baba ngempela ophesheya kwemfolozi lo baba mangafika ngithulela sonke ke istory njengoba sengisichazile okay wasithi lo baba kimi ndodana angeke ngikwazi ukukusiza kule nkinga yakho mina ngisebenzisa ubunyanga le nkinga yakho ifuna umuntu mina ngixubile ngisebenzisa ubunyanga namanzi le nkinga yakho ifuna umuntu osebenzisa isikholwa kuphela bese ngiyamuka ngibuyele ekhaya ekhaya bese bathi hayi akuzame omunye ubaba futhi bengilayele futhi lo baba cela naye futhi ungamusho isibongo kodwa bethu usendaweni yaseNkodibe hayi ngiye ke kulo baba ngiyofuna usizo hayi bazalwane ke mangifika kulo baba ngiyombuza ukuthi esimene sikanje kwenzakalani angibangisabuyele ekhaya lo baba wathi hayi fonele ekhaya bakulethele impahla zakho ngithi mina ngifonele ekhaya bangilethele impahla zami kanjani manje ngoba ngizelana mina kuwe ukuzofuna iseluleko wasethi hayi isiluleko usitholile into yakhe yaphuthuma fonele ekhaya bakulethele impahla zakho ngizokusiza mina hayi ngangempela ngifonele ekhaya ngichaza ukuthi lo baba engize kuye uthi into yami yaphuthuma ngiletheleni impahla hayi hlale ke kulo baba ngibona kuphela iviki lo baba akenzi lutho ngiyalala sengifanele ngana la ekhaya ngiyalala ngiyavuka ngiyageza ngiphakela ukudla ngiyalala ngiyavuka ngigeza ngiphakela ukudla ayi makuphela iviki ngimbuze lo baba mthayi baba kwenzakalani uthe uzongisiza kodwa angiboni ungisiza lo baba usebenza ngabantu umthandazi bayafika abantu la ekhaya baphethe igubhu zamanzi uyabasiza kodwa mina nje akanginaki phela nje mina ngitreatwa kahle la ekhaya ngiyanakekelwa hayi gcine ke ngiphendula lo baba ethi hayi ngisalalela ukuthi ngizokusiza kanjani ngisayikhulekela indaba yakho hayi kuthe mase kunjalo ke wathi lo baba hayi sengizwile indaba yakho ukuthi uzothola kanjani usizo mangisebenza uzongena endlini engisebenza kuyo uhlala eduze kwami ubuke ukuthi ngisebenza kanjani hayi ngikwenze nangempela lokho ngingene lo baba mayisebenza usenza kusukela ekseni ilanga liphuma lize liyoshona ngibona ke manje indlela asebenza ngayo lo baba usiza abantu uyabathandazela ubanika amanzi basizakala babuya bezobonga hayi ngibuke konke okwenzakala kodwa mina akangenzi lutho siphe ukubuka nje kuphela kuthe kusuka ngeviki lesibili kwase kufika ingilosi kaNkuluNkulu kimi makufika ingilosi kaNkuluNkulu kimi iqhamuka empumalanga khona kwamthandazi lo yes ngephupho kusuku manje ngiphupha ingilosi iqhamuka empumalanga iqhamuka njengesimo sejuba elimhlophe engathi mina ngibone ngathi ngibona ijuba elimhlophe liqhamuka lidiza elihle ijuba elikhulu malifike mayisondela leli juba ngisonda hayibuka kusijuba leli umuntu lo mangibona futhi haya kumuntu lo ingilosi le le ngilosi inamaphiko amane emhlane wayo mina amaphiko amane ubuso bayo abonakala buyakhanya njengelanga umzimba wayo awufani umzimba wethu muhle mhlophe uyakhazimula ilokhu ishaya amaphiko kimi la iphusheni ke mina ngihamba nomunye umfana sibabili sibuzane nalomfana yini le ethi ingilosi ngithi mina impela ingilosi manje pho ifunani la kithi sithi sina bezivuma ukuthi asishaye hayi bese sithatha amatshe sishaye ingilosi masishaya ingilosi engathi kunodonga oluphambi kwayo itshe lifike lishaya udongeni liwele phansi alifiki itshe kuyo yona ebhizi ishaya amaphiko ibhizi ishaya amaphiko yahlabelela idumisa uNkulunkulu ophilayo yahlabelela lengilosi idumisa uNkulunkulu ophilayo thina sibhizi siyashaya kodwa masishaya hayi
sishanje ubala mangithi ngiyabukisisa ngaphambi kokuba iqala ukukhuluma lengilosi ngase ngibona sesiphakathi nensimu phakathi nensimu enazo zonke izitshalo omaklabishi otamatisi oanyanisi okheroti yonke into green pepper kukho ayisikho isitshalo esingekho kulensimu kunesihlahla esisodwa esiphathi nendawo esihle nesikhulu lengilosi ke ime phezulu kwalesi sihlahla kodwa isigqobile iyaqhubeka isha amaphiko ayi asisixakeka nalomfana kwenzakalani kulengilosi sesikwenye indawo manje nayo lengilosi lesiqalayo lengilosi ukukhuluma ithi kimi awuzwa ngithunywe uNkulunkulu ophilayo kuwe uJehova Sebawo uthi angulande ngoba wena awuzwa bese ngithi mina kulengilosi angizwa kanjani hayi ayibangisangiphendula ingilosi ingithathe indiza nami ibheke khona la esiyibona iqhamuka ngakhona empumalanga mayindiza nami lengilosi ihamba ikhuluma nami endleleni ithi kuthiwa ngulande awuzwa bese ke ngincenga endleleni lengilosi ngithi ngiyaxolisa isengizolalela bese ithi kimi ufunani la ukhona ngoba thina sikhuluma konke kuwe la ukhona ubeke ubani ngithi mina isekhaya bathe angiye kulo baba uzongisiza mangifika khona akasafuni lo baba ngihambe bese ithi lengilosi kimi uyofuna usizo kanjani oliceni ngani kithi ngoba thina sikhuluma konke nawe lo sizo olifuna lapha ulinjani bese ngithi mina ngiyaxolisa sengizolalela ngicela ningidedela hayi bese ithi kimi kulungile kodwa ngizobuya kuwe emva kweviki yasingidedela lengilosi ngawe laphansi ndeni ke lanyamalela lapho lelizwi lagcina ukukhuluma nami lelizwi ngo2009 ngavuka ke ekseni ngamxoxela lo baba mangimxoxela lo baba leli phupho athi baba ngicela ukumuka mina wathi indaba ngithi mina ngamxoxela ke leli phupho ngathi mina ngiphupha ingilosi ithi kimi la ngikhona ngisendaweni wrong yona ikhuluma konke nami angimuke wayethi lo baba kimi mawuyitshela ukuthi wazi kangcono kunami umutshela nomoya omkhulu hamba uzoyibona ufana nobani anje ngiyabona ukuthi lo baba uyangiduba phela lo baba manje manjalo hayi bese vele kube kuhlungu ngifonele ekhaya baxoxe ukuthi kwenzakalani bese bethe ekhaya mntanami ayikho into esingakusiza ngayo bekezela yenza akushoyo ngihleli manje kuleli ekhaya akusemina bese ke iqala ke indaba kuze mhlawumbe ingadli isikhathi bese iqala ke indaba lo baba ke gcine ethi kimi angibuke konke akwenzayo egcine sethi lo baba sengibonile izinto azenzayo angikube yimanje ngithandazela abantu abafika la ekhaya bathandazela abantu bephila abantu manje abantu ke abafika la ekhaya bonke sebayalelana manje ukuthi kunethwasa elilapha ya manifika anofike nicele kulo ukuthi nithandazele yilo linamandla ayi mebefika abantu lana befike bethi hayi sicela ukuthandazelwa ithwasa lakho nangempela abantu mengibathandazela izinto bayabuya bathi babonge bathi ziyenzeka inkinga yemebebonga babonga kuye ke lo baba nganganankinga ke nalokho ngcine nami ke manje sengizizwa ke manje ngathi lento sengiyithanda hayi kuphele izinyanga ezu3 ya ngithi ezu3 bese kuthi kwesi4 bese ethi hayi usungamuka ke manje lo msebenzi lo obuwenza la ekhaya usungamuka uyowenza ekhaya bazalwane ngengiqamba amanga kangicabanga akangenzanga izinto eziningi kuphela nje into ayenzile engathi ngikhumbula kahle insonto wayithunga insonto engifaka insonto esandleni nasokhalo kodwa nje ukungicaba akaze ngicabe amagobonga ngaze ngiwadle nje kwakukuthandaza nje kuphela hayi bese kuthi ke ngenyanga yes5 hayi bese ke eyangikhipha mangikhipha engisekhaya mangifika ekhaya aliphelanga iviki aliphelanga iviki ngibone sekufika abantu bathi nangi lo mfana obekulo yamuzi cishe ngasho isibongo nangi lo mfana obekulo yamuzi esisiza hayi befike ke abantu ngaba umthandazi kanjalo ke bazalwane hayi nasebenza
ngasebenza ke emveni kwalokho ngisebenza ngabantu baqala nje kancane ukufika mina ke ngisabambe le uyamthandaza engawufundiswa izwe lalifika ke mekusuku lithi ngumoya ongcwele ngithandaza ngawo angushiyi mangithandaza ngithandaza egameni lika Jesu Kristu ingakho ke sifundele leyazo thandaza egameni lika Jesu Kristu ngithandaza kuNkulunkulu ophilayo uJehova Sebawoti Maqhubeka ke bazalwane befika abantu ekhaya kwaya ngokuya bagcwala abantu ngisebenza kusukela ekseni ilanga lizoloshona befika abantu besizakala laphana ke ekhaya njengoba ngishilo ekuqaleni uhlanya lwalifika ngalo lolo langa liphumela uphila ngalo lolo langa uhlanya nje ekhaya besingalibheki umuntu nje uhlanya ekhaya bephuma ephila ongabathola abantwana bebathola ongawuthola umsebenzi owuthola imshado ebhidlikile ibilunga nabanye ke abashawa uhlangothi kodwa ungazalwanga unjalo ngikhuluma nje iqiniso ungazalwanga unjalo kodwa mawuzala uvela ukhubazekile hayi benganawo ke lawo mandla kodwa uma uzoshawa uhlangothi labantu abashawa uhlangothi bevele bengazalwanga benjalo nabo futhi babephila ekhaya Lwanda kakhulu udumo kufika abantu abakude ko Cape Town ko Goli ko Thekwini kufika abantu abakude mina ngisemntuba ngendlela engangisebenza ngayo ukuthi ngangasakhona ukubaqeda abantu abafika ekhaya ngosuku hayi kufika nabantu abasindisiwe kufike nabafundisi ngiphume ngiyobaqinisela amabandla bathi bafuna kugcwala emasontweni abo befuna amandla ukuthi mebethandazela abantu bephile ngibanika lawo mandla kwenzeka ngempela igameko abanye bathi bafuna abantu bagcwale emabandleni ngihambe ngiyobabethelela begcwale abantu ebandleni bebuye bezobonga ngasebenza nje kwakuningi kwenzeka ekhaya lakhulu igama lapho ngizothi igama lami ngizosho njalo lakhulu impela igama lami kwasebenzeka nje kakhulu ngithema kusasenjalo ke ngisebenzisa lona nje igama lika Jesu Kristu hayi ngaqala ke nami ngathuthuka ngathenga imoto eyokuqala nje ngiyakhumbula ngayithenga cash ngo95,000 eyesibili ibikhokho 8,000 ngenyanga lo mali ngingayizwa nje lo mali ngihlanganisa nje ngivike elilodwa lo mali leso installment kuthe kusenjalo ke into engayibuka ke kulomsebenzi ukuthi into enza ukuthi mina ngizibone ukuthi ngihamba kahle ukuthi ngangisebenzisa igama lika Jesu Kristu number 1 number 2 ukuthi abantu ababeza kimi iningi labo bayakholwa abanye basuke kusindisa abanye basuke eZayona abanye basuke eNazaretha kufika nje abazalwana abahlukahlukene so ngayibona ke nami ukuthi hayi kusho ikhamba kahle kanti ngithunjiwe kuthe emveni kwalokho ke ake ngihlaleke la ekusizakaleni kwami ke so ziningi izinto engazenza ngengibalule inamba ngishiyile ngenza imsamo abantu abanye bafuna ukungenisa amadlozi ngibangenisela amadlozi abanye befuna ukuzothwasa ngangakabamukeli ke ngasizakala ngingakabamukeli ke laba abafuna ukuzothwasa yes ngihambisa abantu emizini yabo ngibasiza ngibangenisela abadala besizakala impela nje abantu bebonga kuningi njengoba ngichaza kuningi obekwenzeka kahle ngisho nje ukuthi ayikho into ebifika umuntu ezocela usizo angalitholi ngaphandle kokukhubazekile uzalwe njalo nangoke ke umuntu ebengakabe nalo usizo lwakhe okay ngisizakala kanjani ke bazalwane okay 2010 kwenzeka lento kwenzeka ngo2010 ngaqala ukusebenza ngo2010 January yes bese kuthi ngo2011 ngiyasebenza 2012 ngiyasebenza 2013 ngiyasebenza 2014 ngiyasebenza uqala ku2014 phakathi nawo ila khona engasizakala khona ke ngisizakala kanjani lele kusuku ngisiphupha ngiphezulu kwentaba lentaba inde iseduze kolwandle
mangiphezulu kwentaba libuye lelizwe makubuya ngikhathazekile bazalwane ngikhathazwa ukuthi yonke leminyaka 2010 2011 2012 2013 2014 iminyaka ewu4 igcwele no half alisekho lelizwe alisakhulumi kimi la gcina ngale yangilosi yayingithathile yandisa nami ngaxolisa yangidedela ngagcina ngici lapho hayi bese ke ngiyibona ngiphezulu kwentaba mangiyibona ngiphezulu kwentaba bese liyabuya lelizwe lithi kimi ngiumoya ongcwele ingijabule pushing kuba ngathi kubuya umngani wami manje kube ngathi kubuya umngani wami indlela engijabula ngayo ngijabula ezifa umngani wami ubuyile ngithule ngilale ngivele ngithobe ngilale hayi bese ekhuluma bazalwane izinto ayikhuluma namhlanje ayisuki ekhanda lami ngiyayisaba wangitshela nje bukhoma emehlweni ukuthi uyisisebenzi sikaSathane usebenzela uSathane ngithi mina kanjani ngoba mangikhuleka ngendlela wangifundisa ngayo ngiyakhumbula izinto esasixoxa la ebusheni ngithi mina kanjani ngoba mangikhuleka ngalendlela wangifundisa ngayo ngikhuleka futhi ngegama lika Jesu Kristu bonke abantu abasizakalayo ngibasiza ngegama lika Jesu Kristu kanjani ukuthi manje ngisebenza kaSathane wayesengichazela ke wathi kimi bonke abenza lento yenzayo basebenzela uSathane igama lika Jesu Kristu lenilibizayo uSathane ucashe ngalo lisebenza ngoba isiphiwo lesi esikini lizoqhubeka lisebenza kahle kahle kusuke kusebenza isiphiwo kimi so bonke ke wasekubala ke wathi abathandazi izangoma inyanga bonke labo bantu basebenzela uSathane bonke abagcina amadlozi basebenzela uSathane wayesengichazela ke nabathwele ukuthi basebenzela uSathane wayesengichazela ukuthi abathwele basebenzisa kakhulu inyoka lezo inyoka ezasembusweni kaSathane amadlozi awaveli kuNkulunkulu avela embusweni kaSathane wayesengichazela ukuthi idlozi kahle kahle umoya akusiye abantu abangasekho njengoba thina sisho sithi enasingenisa amadlozi singenisa abantu abadala wangichazela ukuthi idlozi kahle kahle umoya osebenzisa imizimba yabantu abangasekho kube sengazi ukuthi uphupha umuntu wakhe ongasekho kanti idlozi lo moya igama lawo idlozi abantu abangasekho nje abantu abangasekho umoya ongcolile amathongo yes so uma ekhuluma kwabakuningi akukhuluma ubangichazela ngisho nangamandiki nangamandawe ukuthi yonke lo moya esisebenzisayo amandla obumnyama kodwa agxila kukho kakhulu wathi sisebenzela uSathane so ngase ngibuza ukuthi pho ngiyokwenza njani wayesethi shiya yonke lento oyenzayo ngokuba usebenzela uSathane kodwa sekuyokuba kuwe mina sengikutshelile iqiniso wayesengishiya maye ngishiya ngasale ngakhala phezulu kwentaba ukukhala kwami ngase ngiphaphama ngikhala kwangempela ngiphaphama inyembezi igcwele isiqamelo ngikhala kwangempela ngivuke ngikhuleke ngaqala ke lapho ngangayixoxa le ndaba ekhaya ngavuka ke ngaqala ngaxosha abantu uma befikile ngathi hayi angisahloli bengihlola abantu ngibatshela inkinga zabo ngaqala ke kancane ukuphuma kulento ngaqala ngokuyeka ukuhlola ukuthi angisahloli ngalandelisa ngokugeza abantu ngoba nabantu abakhipha izisu bengibasiza ngibahlabela inkukhu ezimnyama nezimhlophe ngibageza ngibasusa isinyama ababulele abantu ababulela abantu befika lapha kimi ngibageza nabo ngibasusa isinyama amathunzi abantu nabashonelwa abazali bangagezwa nabo ngibageza ngaqala ngayeka lezo zinto kuqala ngayeka lokho ngayeka nokuhlola ngathi nje sengibusisa kuphela kwahamba ngabona ukuthi vele kunakhona lokhu kubusisa ngibusisa igama lika Jesu kodwa ngiyazi ukuthi ngisebenzisa umoya ongekho right ngazi ngaphakathi kimi ukuthi nakho lokhu kubusisa ngigcina nguyekile kuphela ngisaphungula abantu kuthe kusuka ke ngase ngibona ukuthi okay angiphume complete kulento ngoba umphefumulo wami usuyalazi iqiniso
futhi nomoya wami usuyalazi iqiniso ngiyazizwa ukuthi mangenza lo msebenzi angisemuhle ngayeka ke bazalwane ngithe mangiyeka ngathatha imali ebenginayo ngangena ekugembuleni ngihamba ngayohlala eThekwini ngabhuka i-room engangikhokha kulo u250 njalo ngosuku ngahlala izinyanga ezintathu ngikhokha u250 per day for 3 months ngenzani ngiyagembula manje angiphele ekugembuleni ngiyagembula ngibalekile manje ekhaya ngibalekela manje abantu ukuthi bayafika bezofuna usizo bayanqaba mengibaxosha bathi ngeke asikwazi ukulahlwa uwe futhi nathi asikwazi ukulahla besizakala ngabona ukuthi okay abantu abezo angibashiyi ngabaleka ke ekhaya ngabatshela ekhaya iqiniso ukuthi angisafuni ukwenza lo msebenzi sengithola umunye umsebenzi kanti mina ngiyagembula eThekwini efike futhi umoya ongcwele after sengiseThekwini emva ka 3 months wangitshela ukuthi kwakhona lokho engikwenzayo igambling ngisasebenzela usathane futhi ngathi nakho-ke kanti ngizophila kanjani bazalwane ngenxa yesikhathi ke ngicela nje ukuthi iqaphu emveni kwalokho ngashiya ke naseThekwini ngayishiya igambling mhlawumbe nje ngosuku ngangibenza u700 kuya ku1000 njalo ngosuku ngangibenza u700 kuya ku1000 iyona le mali engase ngikhokhela ngayo imoto ngoba yayisakhokha installment imoto ikhokho 8000 moto le kwakuyinavara yayintsha shanga ngayithenga nje brand new isentsha amaphepha nje akhishwa yimina then ke ngayikhokhela lo moto ngokuthi sengiyagembula ngosuku ngangibenza u700 ngangilimited ngayibekela nje limit ukuthi 700 kuya ku1000 ngiyahamba then ngithatha u250 ngiyokhokhela iroom lesalayo ngiyibeka iyona ke imali engase udlala ngayo yes ngikhokhela ngayo installment ngiphinde ngidlala ngayo emva ka 3 months wafika futhi umoya ongcwele ngitshela ukuthi kwakhona lokho engisakwenzayo ngisayisebenzisa sika Sathane then ke ngase ngabuya ngabuyela ekhaya ngase ngidayisa le moto ngavele ke lapho ngafonela enye inceku ngayichazela ngathi ngicela ingisize ngicela ukungayisho na igama layo lenceku ngathi ngicela ingisize hayi lenceku ke kwayima inyala ingiluleka ukuthi kahle lelizwe lingihluphayo umoya ongcwele angikhethi inkosi ngaqala lapho ke ukuphenduka abazalwane ngaphenduka kwami ngazila insuku ezu7 ngingadli ngingaphuzi ngenzela ukuthi ngiyibuyise kuNkulunkulu ngicela intethelelo emveni ka 7 days ngaphendulwa ke uNkulunkulu wangiphendula wathi kimi akwanele anginyuke wangilayela intaba ke wangilayela yena intaba engizohamba ngiyokhuleka kuyo izinsuku ezintathu ngifikile ke kulo ntaba mana ke baba siyabonga amen ushilo wathi ngokuphazamisa yebo ngikhululeka kuzokala ngazathi khona esinye isigaba ke manje usuphendukile manje ngiphendukile ke manje ukuphenduka okunjani ukuphenduka kwami ngizothi usengikhethe inkosi ngifuna manje ukwazi ukuthi ngizokhonza kuphi ngitshela lenceku before ngiyokhonza ngizoyihlambulula kanjani ngangikholele ekuthenini ukuthi ngangingazi ngombhabhadiso ngangazi ukuthi umuntu mangabe unile kumele ehlanjululwe singitshela ke lenceku ukuthi hayi izonyisa emanzini iyongihlambulula kahle yakuveza ukuthi ungihlambulula kwami kulike umbhabhadiso kodwa iyongihlambulula nalo nhlambuluko bazalana sagcina singayenzanga ke okay njengamanje usuphendukile lokho thina sikwazi ukuthi ukuzalwa kabusha yasendizwe yes kodwa ngiphambanisa mina uphambanisa kanjani ngiphambanisa ngokuthi angithi musindiswa uzala kabusha kumele umukele uJesu njengenkosi nomsindisi abe inkosi nomsindisi yes ngiyabonga ulungisa mina ngazi kanjalo I mean mele wenze kanjalo kepha mina ngenzanga kanjalo mina ngithi kumele ngiyofaka emanzini ngihlanjulule yonke lezi zona ebengiphila ngazo ebengiphila ngaphansi kwazo okay lokusiza inceke lena inceke njani yona iyasho ukuthi sindisiwe izele kabusha yes uyasho ukuthi sindisiwe izele kabusha iumfundisi yabona kodwa ukuthi angiqondi mele ihambe nami step by step up until kuze kufike la khona ngiqonda khona kanti kwakhona lokho esizama ukwenza kuzoba nezimpi futhi ake bazalwane babukele emakhaya egameni kaJesu sibalekela isikhathi ukuthi singabe side kakhulu iphele kahle semnandi ake sithi njena ke upart 1 lo
ubaba ukhanyile kade sithulela ubufakazi inkosi ukuthi imsize kanjani. Akuphelile ke bazalwane, sizobuya no part 2 egameni kaJesu. Kule ngxenye ke baba yoqala ke singathi inhloso bekuyini enkulu ukushare kwakho. Ukushare kwami inhloso enkulu uqwashisa nokuvula amehlo bonke abasabambeke emandleni obumnyama okuyimaphi lawo mandla ekugcineni imsamu nasekuhlabeleni amadlozi nasekuhambeni abantu abasizayo abanjengabathandazi nabanjengeinyanga nabanjengezangoma ukuthi bantu benkosi phumani lapho. Lokho kuqashisa kwami ukukhulu bengingomunye wabo okwenzayo lokho nobasizayo abantu ngalokho, kepha uNkulunkulu wangisiza. Kubi bazalwane abanjalo bangabasebenzi bakaSathane. Mhlambe ke sesingababuzela ukuthi ke wenze njani ke mawuthi uyaphuma ke. Uphuma kanjani? Ukuphuma kwalaba abahambayo abagcina lezo zinto ukuthi bazi ukuthi usizo okuyilona lona noluphelele lutholakala kuJesu Kristu kuphela, abayeke ukuhamba izangoma nabathandazi nenyanga. Okay. Bese kuthi ukuphuma kwabo laba abasiza abantu abayizangoma nabathandazi nenyanga abazi ukuthi basebenzela uSathane. Kusula namhlanje abakuqonde lokho ukuthi mebekwenza basebenzela uSathane. Uma besaba ukusebenzela uSathane abaphume bemukela uJesu eyinkosi nomsindisi ezimpilweni zabo. uJesu kuphela inkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Abamukela uJesu ezimpilweni zabo beshiye wonke lemkhuba abayenzayo nalemsebenzi abayenzayo uma umthandazi maweyinyanga mawuyisangoma yazi ukuthi usebenzela uSathane. Uma ungafuni ukusebenzela uSathane shiya lapho umukela uJesu eyinkosi nomsindisi empilweni yakho. Basethe ukuthi hayi mina ngiyathanda ukusebenzela uSathane. Yini isiphetho salokho? Umfuzo wakhona loyo umayethu uyathanda noma engashongo baba. Ukuqhubeka kwakhe nje kobe kukhomba ukuthi uyathanda engaze liphiphe ngomlomo. Isiphetho ke salokho kungukufa kungukufa hayi kukufa lokhu komzimba, kungukufa okulokho kokulahlwa esihogweni, kungukufa okungunaphakade yokulahlekelwa ukuphila kwakho. Uma uthi inkosi abangayilandeli bayolahlekelwa ukuphila kwabo bese kuthi abayilandelayo bayokufumana ukuphila kwabo. So abanjalo isiphetho sabo singukufa nokulahla echibini lomlilo isihogo. Manje nango umuntu usecebile ke uyaphumelela imoto nazo nje ubadusho nje ukuthi kade uhamba ngemoto Navara enye wisho iBM enye kuyiMercedes, imoto esemgangathweni phela ephezulu. Usushiya yonke lento ke manje uqala phansi ohlupheka ke yini umvuzo ukuthi umuntu ashiye ngapha ekusebenzela uSathane eze ngapha kuJesu uzoba yini umvuzo walokho? Ungaphindula ukuthi yini umvuzo walokho bazalwane. Siyakhumbula ukuthi kumele uPaul konke okwakwenzuzo kuye wakushaya indiva ngenxa kaKristu. Uma nje usumbulela ukuthi uJesu kuphela, uJesu Kristu kuphela inkosi nomsindisi ezimpilweni zethu, kumele simamukele. Umvuzo wokumamukela uJesu Kristu ukuthi sazi ukuthi siyokufumana ukuphila kwethu okuphakade. Asigcini futhi ngokumamukela sibe sesindiswa, sibhabhadiswe, siphile ubungcwele, sigcine imiyalo yakhe. Ndeni ke ingcebo yonke lena nemoto siyakushiya siyakudela. Siyakushiya siyakudela. Uma ukuthole kahle uyakudayisa. Ayikho futhi enye indlela ukuthi nje ukudayise or ukudela uma uthi kusakhokha. Makungasakhokhi ukuthi izinto zakho uqhubeke uzobe ube nazo, inkosi izokwambula ukuthi uzosenza kanjani uma usuyimukele kahle. Siyabonga kakhulu babukhanyile egameni kaJesu. Bazalwane balaleli, siphakamisa uJesu Kristu oyinkosi yamakhosi. Ngaye ukuphila, uyindlela neqiniso nokuphila ukuphila. Mawuvuma uJesu abe inkosi yakho, umamukela, umukela ukuphila okuphakade, ukufa akusekho kuwe. Kodwa ngisho umphefumulo ungaphuma enyameni, kodwa uyaphila ingunaphakade and uyophila kuphi? Ezulwini la kuhlala khona uNkulunkulu. Ingunaphakade ngoba uJesu Kristu ukuphila and uJesu Kristu uNkulunkulu. So ke wamukela ukuphila kuwe, so uxosha ukufa. Siyabonga kakhulu babukhanyile.
ukuthi ke ulalele uNkulunkulu ukuthi ke uzoxwayisa uqinise ukhuthaze sikusho kahle lokhu balaleli ngothando lukaKristu mhlambe kulabo ke abasabambeke kulezi zinto inkosi yasithanda iyafisa ukuthi sisizakale sithole ukuphila phakade siyabonga baba ungamazi okuvalelisa egameni likaJesu excuse me amazwi okuvaleliswa kubo bonke okufinyelele kubo le message ukuthi ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu uma niwuzwa umlayezo wesexwayiso ukuthi niphenduke nishiye konke lokhu enisuke nisabambeke kukho nina enisabambeke kukho nini enikwenzayo nani futhi xwayani niqonde nazi ukuthi nisebenzela isitha angikholwa ukuthi ukhona umuntu othanda ukusebenzela isitha ngoba umvuzo walowo muntu nokuphela kwakhe kungukufa nokuphonswa echibini lomlilo esogweni so isexwayiso sami ukuthi amazwi ami okugcina ukuthi nisalalele inkosi iniphe izindlebe zikamoya nikuzwe lokhu ngomoya ningakusho nje ngenyama kuphela ngoba kubalekile siyabonga inkosi yomsesibusise balalele egameni likaJesu amen amen